میاد لسم برقیه تمام میاد کن قامت کره مره زینب فیقبوز مشکل نیم بگید و چک سید بین آیات چک سارقی فیقبوز کسل موللانه چونگی بابا گرس کت بباس مفهوم كريت بنيانين تشو يا صاحب الزمان مهدي يا فاطمة يا الله بس عزيزانون رهبر سلامتي مينا رهبر طول عمر ببركة كسل ملايات من تشو ये बाबा करेंगा फामे अंकुरे फिर मैंने रेचो बाबा गर्स को होना फरियाद ले शुरू सो रुकैयस गोबाना बाकी फुबलबिस कुन गामस का चिक बस वो बात फरियाद बाया या इमाम ज़मान ये फरियाद इसका कुछ रहे यजीद दरबार यानो यजीद मलऊनी खुरी मुलाजिम चिगा अमर बदलो मलऊन चिगा अमर बद शायद हुसैन इब्न बलबिस कुल नबवी तो योसिन हुसैन सर मुबारक पुपरे को चिका कले रुमाल चिकब से खराब है शाम यानो कले तवेद लो या साहिब هاي لو سنبني جاءت رقيد الله تشتيك حاضر سوم بركيك حاضر شد رومال چكبس یک وقت ننه چو زینب عرض بدلو ننه چو در نبی دشمنون ابنتا زن چک حسمنا زینب اس کسل مولد و مصیبتا یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان خدا زینب اس کسل مولد لو میگه ادرقیه یره زیرو مال بولن التصام یری باوی سر مبارک بیرانه تو بگه حسین لی میگه या अल्लाह हजरत रुकियास बविसर मुबारक को बराबर पुलजदम सना मुबारकी चुन चुन कुन शदंची मुबारक इसमें अगरान शदंची कसल मोलल्लो अबता من الذي أيتمني على صغر سني بابا ندی نسوچم زیگه یتیم با سلفت من زوگ بابا أبتا من الذي قطع بريدك بابا بابا یاری مبارک ارکومه که خنجر استروله یاری مبارک حلقوم استان قطع با صوفت ننزل بابا بس آخرین جمله مصیبت التواس دعا ظهور آقا امام زمان فرس متنگامی سلامتی مینا استاد محترمی سلامتی و طول عمر بابرکتی مینا انشاءاللہ لعزیزانون مریض کنی شفای فرس حضرت رقیاس باوی مبارکی سر مبارک و فامنو کرنا و نفریات چی منم امیگ بس آیاب چکسا رقیی موید پسکت کو خاموش سوم زینب سامیانو کورس کسل مولد ننه چی میگه ادرقیه ما زینب اللي میگه جواب تو اللي میگه جواب میاس
امام سجاد اسمامیانو کرنه کسر ولد نیاری کاچو امام سجاد اللي میگو نا جواب تو جواب میومنا امام سجاد ولد له امتی زینب انا لله و انا الیه راجعون حسینی میگه ادرقیه خرابه شامانو مبارکی بدن پیانو کنا روح متحر کو جنت طرف لپرواز بس یا صاحب الزمان بس لعزیزانون نتنگا ما شامیانو حضرت رقیه زیارت نصیب سوشک داره حضرت زینب زیارت نصیب سوشک داره آدینی در سامدریون خطریانو یدها منافق لغل سیدها یا الله یا الله حضرت رقیه شامی گسترین کن حضرت زینبی فیقبز کن سه زینبی فیقبز غسل تام کرد آیا چکسا غسل تام مرکل ده گسترین کن یانو نچک بین سیون سنا زینب عرض دو یا زینب دی میگه ات پیر بوی کچا مریشی مرشی ات پی نظر میگه ات پی نظر بنا زینب اس کسل مونه چی دوک عرض بید دی میگه ات پی مبارک رستتون دامس کن بسو سے دوک زینب جواب تنگ زینبیز والله یدی میگه ات پی کچان مرز مت پین اما مبارک رستتون چشمون بسوم وقتی که گا مخلا بویت یون سے یا حسین زربنا سوز نیزه چق بنا سور تل چقنا یدی میگه ات پی کشاربای ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا